tenan. Belok kiri ke Perak Barat. Siap. Anak-anak anu loh. Udah, iya kok telat. Ada kapal di sini guys. Kapalnya nasang dek. Ini pasang. Oh ada kapal nasang di situ dek. Pelabuhan Tanjung Perak. Duh, Nah, masuk kita tak Ijan? ke sini. Masuk Tanjung Perak aja. Kau berarti. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka numpak kayak ikut. Ini rambut, SD Baru Nawati. ini janggut, ini sikut. PHN lagi mulai SD. Oh, sudah. Kompleks Pendidikan Baru Nawati. Sekolah Stino Blok. Kerem dek we. Oh, toko-toko toh ya. Ah, terbalik ternyata. Aduh, ini harus toh. Yo. Sebelah kiri. Di andalan Pasifik Samudra. Dasar di mana kita? Dalam 2,3 km. 2,3 Ke Perak km. Barat. Tanjung Perak, tepinya laut. Terus lurus depan. Kami uga. Terus lurus kita Tanjung Perak aja. Tali mau, ya tali mau. Batas sana ada kecepatannya rawa 40. Kecepatan pasar. Batas kecepatannya. Wow. Container. Pertamina. LSD biru apa ya? Pertamini. Ya logistik. Logistik. Apa logistik? Aduh, dek lagi malah kiri ya. Orangnya sepuri, warna ditutup ya. Orangnya palangi. Bahaya. Berasa asam merawat bener Mas aku ratane. Iya. Tergede-gedenya anu ya arep ngirim barang. Arep kirim atau arep anu? Harus tor Heeh, tor balik nih. Kereta kapal bener ya. Kayak anti. Iya, balik nih. Cukup nih, balik nih cukup nih. Tok. Balik nih asang, Bun. Apa saya? Balik nih asang. Halo apa lu nunggu? Bu. Bal babut. Ayo. Terkira ada si tok orang yang kurine. Masuk. Aduh, maksimal 40, tapi aku boleh berani. Apa tuh, Jan? Selapo? Rambut. Minum. Pas ngombe itu salah. Oh, alah. Petan kiri. Aku amu nek kodoke paling. Kamu di basah malah aku kok. Banasan. Sudah sampai Tanjung Perak. Kae lho kok iso bundae ketara. Nang HP. Ya aku nyuwun lho, Bun. Ya jere ra enak. Jabatan Bandar Jan. Oh iya, siap komandan. Dalam 300 meter. Gunakan 2 lajur kanan lurus terus ke Perak Barat. Iki gawe anu ya lali aku. Itu lupa anu ya. Aku udah iki. Duh, wajib bertiket sing kono. Oh, sing kono masuk wajib bertiket. Sing iki ora. Ayo terus.
kliken terus. Ayo, wis to. Heeh, templek nang ngendi ngono sak isomu pokoke. Oh, ngisor yo, aku yo melu lek no. Jangan. Aduh. Kurang mepet, maafun, kurang mepet. Surabaya not goodbye, akhirnya aku kesini lagi. Lah kayak nyusul anu kayak dulure adine ibu kayak. Akhirnya aku kesini lagi sama pujaan hati. Oh, Pujaan hati, oh nyetel wingo. Nyetel wingo. Aku berdoa kepada Sang Tuhan. Bun, kurang apa tuh bun? Kabur. Kala. Gunakan 2 lajur kanan untuk lurus terus ke terminal penumpang Gapura Surya Nusantara. Anda telah sampai di tujuan. Ya. Iki etone ora? Kok lali ta aku? Tak iso. Biasa. Di Rono. Mbok parkir ning kono. Bebe pertama ini kan rapi ngong ya. Alah. Wes kaya ndolilek karo bawah to. Iki Mbak. Ini masing-masing. Kayak kapal toh? Iya kayak kapal kae. Bebe. Tahu dia boleh mlebu. Oleh meneng kon Surabaya not bae kuwi. Iki berarti parkir kene ae, ya toh. Timbang kono kok katon. Parkir kene ae. Oh, sana Kalau kapal, Yo. Ngono ku mah lodang Iki lho, iya. sing enek wonge lho iki. Kira nek wong iki. Halo, tak masuk logika. Temanya apa? Tak masuk logika. Wis sadar guys. Kan Guys, pas ada saiki kongko. Sana saiki lho. Saiki lho, bentuk foto kok. ayo kapal. Buri kemepet to. Tanggo madang seru. Mepetan ya gitu. Jangan. Kita maju sithik bun. Jangan tak medhone. Yo. Kan arek aku nyetel iki. Aku tak ngegrep wes. Langsung nyetel kula Bran kok. Enek akum. Malah penak bun nek gawe kuwi wis bisa njaluk langsung Tapi ya. kok baru tak pindah neh. Wes ora anu. Update. Wis maksudnya? Ora update nih kok pindah? Waduh, Dek. Loh. Preming kok iki? Loh. Kemarin ndi to, Rek? Kok kono? Keluar dulu. Hah? Kuwi lah ya. Rono kan tulisannya keluar ya, Dek. Sepi ya pelabuhan. Lagu apa ya iki? Apa? Jalan-jalan ke kota. Ora pengen ngentut. Yo ngentut to. Mengkone oleh lho Mang asem. Yo tekone oke ini Pran. Ya, apa sih Japran? Lagune. Tapi lagune.
Duh, lap 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 lap. Pas tanguran.